Mathanisa phanda na fhungo ḽeneḽi ḽine ḽa khou kwama mitengo ya dzi-uniform dza vhana vha zwikolo ri na vho-Matakanye Matakanye ubva kha dzangano ḽa khoro mbusi dza zwikolo fhano Afrika Tshipembe. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi muthu a nga tama u ḓivha uri hafha nnḓa vhabebi vha khou lila dzi-uniform dzi khou ḓura mavhengeleni. Ndi nga mini dzi-uniform dzi tshi ḓura nga u rali vha tshi tou sedza? Nda vho Mathode na vhathetshelesi vha vho Phalaphala ndi thaidzo khulwane nga maanḓa hei rine rayo ngauri ni ḓo humbula uri ri vhe ri na thaidzo ya uri zwikolo zwi tshi dzhia decision ya uri vhathu vha yo renga kha dzi shopo hedziḽa ro lwa nga maanḓa thaidzo ye ra i fenya. Zwino vhabebi vha na maanḓa a u renga ngafhi kapa ngafhi afho vha no vhona uri uniform ya vhana vhavho yo tshipa nga maanḓa. Tshiṅwe tsha vhuvhili ndi uri national guidelines ndi uri uniform i fanele i vhe generic, dzi fanela uri dzi a fana fhedzi dzi uniform. Fhedzi ha ri na control ya mitengo yo ya nṱha ha ri na control yayo. Mitengo yo ya nṱha ni tshi humbula vho Mathode ndi uri na dzinndwa hedziḽa dza ngei vho Russia na vho Ukraine iyo ri kwama ngeno shangoni ḽa hashu zwithu zwo ya nṱha nga maanḓa. He petroli i tshi ya nṱha i ra uri zwithu zwoṱhe zwi fanela zwi ye nṱha. Fhedzi itshi rine na maanḓa natsho ndi uri vhabebi ha vha shope hafho vha no vhona uri vha nga kona u renga hone vha songo tenda u vhudzwa uri vha yo renga kha nnyi. Ha vha renge afho vha kona u badela uri vha kone u rengela vhana vhavho ngauri uniform i tamba role khulwane nga maanḓa kha vhana vhashu tshikoloni, kha education, kha uri na ri dzula ngafhi na zwoṱhe. So ri humbela uri uniform i funa i ambariwe fhedzi ha u ambara uniform vhabebi afho vha nga kona u renga tshipi hone vha yo renga hone. Ṱhamusi siani ḽa legislation kana mulayo vha vhona unga ndi mini zwine zwa nga itiwa u itela uri u regulator mitengo ine ya dzi-uniform? Mitengo ya dzi-uniform ri na thaidzo khulwane nga vhanga ḽa uri athi mitengo i controlwa nga ikonomi ya country. Fhedzi naho ralo hu hone hafha dzishopo dzi re chipi nga maanḓa dzi ralo fhedzi ha ri ra uri hedzi shopo dzi chipi nga maanḓa vho to ita dzi-uniform edzi u to ṱanzwa u to renga uniform ṅwedzi na ṅwedzi. A u tshi fhedza u i ṱamba u tshi fhedza u i ṱanzwa a i tsheho, a u tshi fhedza u i ṱanzwa a i tsheho. A ri ralo uri fhedzi ri ra uri ha vha pfele vhathu u vhavha ngauri na vha tshi pfela vhathu ri songo livhala uri nahone ndi dzishopo edzi ndi business na vhone vha ita business vha nga sike vha tenda uri no zwithu izwo no zwi tovhela nga petrol yo ya nṱha na vhone vha tshi yo tovhela zwithu hezwi vha ya nṱha nga maanḓa. Fhedzi ri ha ri na maanḓa u na muvhuso ya uri ṱhamusi vha fanele vha subsidize vhathu havho vha dzishopo dza u rengisa dzi-uniform. Ṱhamusi muvhuso a nga subsidize vhathu dzi prices dzi ya fhasi. Ṱhamusi tsha u fhedzisela nga u pfufhifhadza ndi tsha uri vhone vha tshi tou sedza sa dzi school governing bodies vho lugela u swika gai kha uri zwikolo zwi khou vula vhege ḓaho? Ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri vha ready u swika gai kha uri zwikolo zwi vule vhege ḓaho kha saidi yavho sa dzi school governing bodies? Zwi ready nga maanḓa. Athi ri last year vhukati ha ṅwaha ro ra ita dzi calendar he u tshi ṅwala dzi exam calendar yo no bva ya uri zwikolo zwi ḓo vulwa lini. Hezwi zwa inland zwi ḓo vula nga dzi 10 nga next week Wednesday. Hedziḽa dza dzi re tsini na lwandle zwi ḓo vula nga bo 17 hangei. Zwino vhathu vhoṱhe vha a ḓivha hava vano admita vhana na hedziḽa admission online admission na yo itiwa una phosho ni tshi humbula una phosho ṅwananga ngo dzhiwa ṅwananga. Zwino phosho iḽa nga ri yo fhela ndi uri zwithu zwo ready zwino vhathu vhana vhoṱhe vha ḓo vhuyela tshikoloni. Vho-Matakanye ro livhuwa vhukuma ndi u bva kha dzangano ḽa khoro mbusi dza zwikolo u bva fhano Afrika Tshipembe.